இன்று வரைக்கும் 150 எலும்புக்கூடுகள் வந்திருக்கிறது. எங்களுடைய உடலங்கள், எங்களுடைய ரத்தங்கள் அங்கே புதைக்கப்பட்டு இப்போது மீண்டும் தோண்டி எடுக்கப்படுகிறது. எங்களுடைய வலிகள் அதோடு சேர்ந்து எடுக்கப்படுகிறது. எங்களுடைய பயங்கரவாத தடை சட்டத்தால் எத்தனையோ எங்களுடைய சகோதரர்கள் இருக்கிறார்கள். அப்படியான சகோதரர்களையும் அதே பிடிஐயில் 20-25 வருடம் வைத்திருக்கிறீர்கள். நீங்களும் ஒரு போராட்ட குழு. ஆகவே உங்களிடம் அன்புடன் கேட்டுக்கொள்கிறேன். எடுத்த விதத்திலே நீங்கள் இப்படி எஜுகேஷனை அவ்வாறு தலைகளாக மாற்றுவதை விட்டு நான் உண்மையாகவே சற்று கவலைப்படுகிறேன். இந்த நல்லூர் மண்ணுக்குரிய நியாயம் கிடைக்க வேண்டும். அந்த நல்லூர் மண் மறுபடியும் எடுத்த இடத்திலே போடப்பட வேண்டும். அல்லது அது என்ன நடக்கின்ற என்கின்ற ஒரு கணக்கு டிசிசி மீட்டிங்ல காட்டப்பட வேண்டும். Honorable Ramanatha Archunan, you have 7 minutes. Thank you, Deputy Speaker. முதல்ல தமிழில் ஆரம்பிக்கிறேன். என்னென்றால் எங்களுடைய செம்மணி மினிவலை அல்லது எங்களுடைய செம்மணி புதைகுழி தொடர்பாக ஹர்ஷன நாணயக்கார அவர்கள் அண்மையில் சொல்லியிருந்தார். இந்த செம்மணி புதைகுழி ஒரு காதால் சொல்லப்பட்ட செய்தி, ஒரு ஹியசே. ஆனால் இது உண்மையான விடயமல்ல, கொலை செய்யப்பட்ட விடமல்ல. இன்று வரைக்கும் 150 எலும்புக்கூடுகள் வந்திருக்கிறது. எங்களுடைய உடலங்கள், எங்களுடைய ரத்தங்கள் அங்கே புதைக்கப்பட்டு இப்போது மீண்டும் தோண்டி எடுக்கப்படுகிறது. எங்களுடைய வலிகள் அதோடு சேர்ந்து எடுக்கப்படுகிறது. ஆகவே நாங்கள் ஒரு சர்வதேச விசாரணையை கேட்டுக்கொண்டு, ரெண்டாவது நேற்றைய தினம் என்னை அவர்கள் அந்த பிடிஏ தொடர்பான அதாவது அந்த என்னுடைய முகப்புத்தகத்திலே ஒரு கருத்தை தெரிவித்ததற்காக எங்களுடைய சிஐடியிலே கலைத்திருந்தார்கள். உண்மை என்னவென்றால் ஒரு பாராளுமன்ற உறுப்பினரை நீங்கள் அப்படி அழைப்பதால் ஒரு பிரச்சனையும் இல்லை. ஆனால் ஆனந்த சுதாகர் போன்ற எங்களுடைய பயங்கரவாத தடை சட்டத்தால் எத்தனையோ எங்களுடைய சகோதரர்கள் இருக்கிறார்கள். அப்படியான சகோதரர்களையும் அதே பிடிஐயில் 20-25 வருடம் வைத்திருக்கிறீர்கள். நீங்களும் ஒரு போராட்ட குழு. ஆகவே உங்களிடம் அன்புடன் கேட்டுக்கொள்கிறேன். தயவு செய்து அது சம்பந்தமாகவும் ஒரு நடவடிக்கை எடுக்குமாறும், அதே நேரம் எங்களுடைய ஹரணி அமரசூரிய அவர்கள் அண்மைய தினங்களில் ஜாழ்ப்பாணத்தில் இந்த எஜுகேஷன் ரிஃபார்ம் சம்பந்தமாக வைத்த மீட்டிங்கில் எங்களுடைய ஆசிரியர்களும் அதிபர்களும் பின்னாடி இருந்து நித்திரை கொண்டது ஒரு பாரதூரமான விடயமாக கதைக்கப்பட்டிருக்கிறது. உண்மை என்னென்றால் இந்த ஒரு ஹரணி ஐயா, தாங்களும் ஒரு வைத்தியர், நீங்களும் ஒரு ரிசர்ச் ஒன்று செய்திருப்பீர்கள். நாங்கள் ஒரு பெரிய ரிஃபார்ம் ஒன்றை செய்வதற்கு முன்னர் நாங்கள் ஒரு பைலட் ஒன்றை செய்யணும். ஒரு இடத்திலே ஒரு பைலட்டை செய்து பைலட் ஸ்டடி ஒன்றிலே அதில் வர ரிசர்ச் ஃபைண்டிங்ஸை வைத்து தான் நாங்கள் இப்படியான வேலை ஒன்றை செய்யணும். ஆனால் எடுத்த விதத்திலே நீங்கள் இப்படி எஜுகேஷனை அவ்வாறு தலைகளாக மாற்றுவதை விட்டு நான் உண்மையாகவே சற்று கவலைப்படுகிறேன். அது தவிர நல்லூரிலே எடுக்கப்படுகின்ற மணல் தொடர்பாகவும் இன்றைய தினம் நான் கதைப்பதற்காக வைத்திருந்த விடயம் வேறொன்று. ஆனால் என்ன கவலை என்றால் அது கதைக்க வேண்டாம் என்று என்னை கேட்டிருந்தபடியால் அந்த நல்லூர் மண்ணோடு நிப்பாட்டுகிறேன். அந்த நல்லூர் மண்ணுக்குரிய நியாயம் கிடைக்க வேண்டும். அந்த நல்லூர் மண் மறுபடியும் எடுத்த இடத்திலே போடப்பட வேண்டும். அல்லது அது என்ன நடக்கின்ற என்கின்ற ஒரு கணக்கு டிசிசி மீட்டிங்கில் காட்டப்பட வேண்டும். මම තවත් ටිකක් කියන්න යන්නේ මේ සිංහලෙන් ඔබතුමාලා සිංහලෙන් කතා කරොත් වැඩිම සතුටු වෙනවා. මට සමහරවිට වචන ටිකක් වැරදෙනවා. ඒ නිසා මේ සමා වෙන්න මගේ වචන ටිකක් මොකද වැරදුනොත්. මේ මෙච්චර කාලේ මගේ නම කියලා කොටි කියලා හිටියා. ඕගොල්ලෝ 159 මට කිව්වා ඔන්න කොටියා උතුරෙන් ඉඳන් ආවා කියලා. හැබැයි දැන් ඕගොල්ලෝ මාතිවල තියෙන අර කමෙන්ට්ස් වලට පොඩ්ඩක් කියවලා බලන්න. ඕගොල්ලෝ මාව ඊයේ CAD එකට කැදවුවා කමෙන්ට්ස් ටිකක් කියවන්න. එතකොට ඕගොල්ලෝට තේරෙයි කවුද කොටියා, කවුද දස්සවාදියා, කවුද මිනිසු වෙනුවට පෙනීටින්නේ කියලා ඔයගොල්ලෝ දැනගන්න පුළුවන්. හැබැයි මට දුකයි මම මේ අනුරකුමාර ජනාධිපතිතුමා මේ ආණ්ඩුවට එයා ඡන්ද ඉල්ලන කාලේ මම විතරයි උතුරේ ප්‍රසිද්ධ සාධාරණ කතා කරනකොට මේ මිනිස්සු දැනගන්න පුත්කලයා විදිහට මම විතරයි කිව්වේ අනුරකුමාර දිසානායකට අපි අනිවාර්ය සපෝට් එකක් දෙන්න ඕනේ කියලා කියපු පුත්කලයා මම. හැබැයි මාව දැන් විපක්ෂයට ගෙන්නලා අන්තිමට මගේ කටත් බහලා මේ නඩුව 25ක් දාලා මම පාර්ලිමේන්තු MP කෙනෙක් විදිහට හොස්පිටල් එකට ගිහලා මිනිස්සුන්ට වෙච්ච අසාධාරණ ටිකක් අහන්න යනකොට මේ රාජකාරිය බාධා කිරීම කියලා නඩුවක් දැම්මා. ඊට පස්සේ ඒක පොලිසියේ කම්ප්ලේන්ට් කරන්න ගියා. පොලිසිය ආයෙ නඩුවක් දැම්මා රාජකාරිය බාධා කිරීම කියලා. ආපහු ආවිලා ඒක මේ පාර්ලිමේන්තුවේ කතා කරා. ඒ පාර්ලිමේන්තුවත් ඒකට වැව්වා. එතකොට මිනිස්සු මේවා චුට්ටක් බලාගෙන ඉන්නවා. ඒක පොඩ්ඩක් හිතාගන්න. ලොකුම දෙයක් තමයි අපි এডুকেෂනල් රිෆෝම්ස් අනිත් එක අපේ දැන් හිස්ටරි ගැන බලන්න ඕනේ. දැන් අපේ এডুকেෂන් සිස්ටම් එක සම්පූර්ණයෙන් වෙනස් කරන්න ඕනේ. මම නම් අද මම ඇබ්ස්ට්‍රේන් කියලා දැම්ම. ඔයගොල්ලෝ දැකලා ඇති මම මගේ වෝට් එක දැම්ම ඇබ්ස්ට්‍රේන් කියලා. හේතුව දැන් ආණ්ඩුවේ ආවම විපක්ෂයෙන් එක්කනාව කවුද පොලිසිය හරි කවුරු හරි අරන් ජම්පර් ඇඳලා ආපහු දානවා මේ හිරේ. ඊට පස්සේ ආපහු ඒගොල්ලෝ ආපහු ඵලයට ආවම ඔයගොල්ලෝ කීප දෙනෙකුට ජම්පර් මහනවා. ඒක අනිවාර්යයි. ඒ ජම්පර් මහලා ඔළුවට දානවා. ඒක වෙන්නේ දැන් ඕමගේ දෙපැත්තටම ඔයගොල්ලෝ කරන සෙල්ලමෙන් අපේ වගේ අහිංසක පුත්කලයෝ මේ රටේ ඉන්න ලක්ෂ 225කින් 225ක් අංකරාම ලක්ෂ 225කින් 225ක් අයින් කරාම ඉතුරු මිනිසුන්ට අද කණ්ඩ නැහැ, බොණ්ඩ නැහැ, පාරවල යන්න බෑ. දැන් ඔයගොල්ලෝ දොම් පච කාලනේ මේක ආවේ. මේ ආණ්ඩුවේ ආවිලා කිව්වා ගුවන්ඩාවලේ තියෙන සල්ලි ටිකක් ගේනවා කිව්වා. ඒ සල්ලිකෝ දැන් ඒ සල්ලි ආව නැහැ. අර අනුරාධපුර තියෙන වැව ටික මේ වැව ටික ඔයගොල්ලෝ කිව්වා මේ කවුද ඩට්ලි මාතයාට නඩුවක් දාන්න කියලා. මම හිතන්නේ
කවුරු ඇමති කෙනෙක් කියපු කතාව මම බැලුවා. Honorable නඩුවක් දානවා Ramanatha Aruchunan, you have 2 more minutes. ඒක සම්පූර්ණයෙන්ම අයින් කරනවා කිව්වා. ඊට පස්සේ දැන් කිව්වා වැට අයින් කරනවා කියලා. අන්තිමට කිව්වා වැටත් හරියටම ගහලා තියෙනවා. ඒ නිසා ඒක අපි තියාගන්නවා කියලා. ඒ වගේ දොම්පච ගහලා අපේ මිනිස්සුන්ට එපා වෙලා තියෙනවා. හැබැයි ඕගොල්ලෝ හිතනවා නම් ඕගොල්ලෝ ආණ්ඩුව වටන්න ඕනේ, මම තව පාරක් ආණ්ඩුවක් හදන්න ඕනේ, මම ජනාධිපති වෙන්න ඕනේ කියලා ඒව කතා කරන්නේ. මං කතා කරන්නේ උතුර ඉන්න මිනිසුන්ගේ දකුණේ ඉන්න මිනිසුන්ගේ හිතේ තියෙන දේවල් මං කතා කරන්නේ. එතකොට ඕගොල්ලෝන්ගද කරන්නේ දැන් මේ දේශපාලන නිසා සාමාන්‍යයෙන් හිතලා බලන්න සාමාන්‍යයෙන් ව්‍යවසායී කෙනෙකුට එහෙම නැත්නම් සාමාන්‍යයෙන් ත්‍රිවිල් දුවන්නේ එක්කනට බඩ පිරනවාද කියන්නකෝ. ඒගොල්ලෝ තාම දුප්පත් විදියට ඒ විදියටම ඉන්නවා. හැබැයි ඕගොල්ලෝ කිව්වා දැන් අපි කවදාවත් මේ වාහන පාවිච්චි කරන්නේ නැහැ. එක දවසක් මම පාර්ලිමේන්තුව වෙනකොට මාව පොලිසිය නැවතුවා. අයි කියලා මං ගැව්වා මේ හරණීය අමරසූරිය මෙඩම් මෙනවා කිව්වා. එතකොට මම නවතිලා ඉන්න ඕනද කියලා ඇහුවා. විනාඩි 5ක් මම පරකුයි නේද කියලා ඇහුවා. නෑ මේ ડોක්ටර් චුට්ටක් ඉන්න මෙඩම් එනකන් එන්න කියලා මට විනාඩි 10ක් එතන නවතලා තිබ්බා. කලින් හැබැයි ඔයගොල්ලෝ පච්චක් මොනවද කිව්වේ? අපි බස් වල යනවා, අපි කෝච්චි වල යනවා. ඒ වගේ ජැප්නා වලටත් ආවිල්ලා ওই සීන් දාලා, වීඩියෝ දාලා, ෆොටෝ දාලා හැබැයි ඕම කරන්න එපා. කරුණා කරලා ඕ වගේ ඒවල් කරන්න එපා. මිනිස්සු hina වෙනවා. දී මිනිස්සු උඹලට ජෙපෝ කියලා බයිනවා. ඒක කරුණා කරලා YouTube එක දැන් ගොඩක් අය බලාගෙන ඉන්න ෆෝන් එකනේ. දැන් අද හිරු එක දානවා. අද දෙරණ එක දානවා. අද දසත එක දානවා. ඒගොල්ලෝ දානවලා කරුණා කරලා අර මේ කොමෙන්ට් එක කියවන්න ඕගොල්ලෝ කිව්වා පඩි ඕනේ නැහැ කියලා. දැන් අන්තිමට කිව්වා කවුරු කලින් හිටපු ජනාධිපතිතුමාලාගේ මේ ටික ඔක්කොම අයින් කරලා ඕනනම් මේ මොකරේ අස්වැසුමට ඇප්ලයි කරන්න කියලා මේ මන්ත්‍රී කෙනෙක් කිව්වා. හිතලා බලන්න දැන් ඕගොල්ලෝ ගියාම ඕගොල්ලෝට මේ දැන් ලබන අවුරුදු ඕගොල්ලෝ 3 දෙනා හරි 4 දෙනා තමයි ඉතර වෙන්නේ. එතකොට 154ට දැන් අපි අස්වැසුම දෙන්න වෙනවා මේ ආණ්ඩු බැක්සේ ඉන්න මිනිසුන්ට. ඒ නිසා කරුණා කරලා ඒ ගරුත්වය, ඒ කියන්නේ පාර්ලිමේන්තු එම්පි කෙනෙක් කියන ගරුත්වය තියාගන්න. ජනාධිපති කියන්නේ ගරුත්වය තියාගන්න try කරන්න. මේ සෙබලියෝ කියන්නේ එපා. රණවිරුවෝ ඒගොල්ලෝ ඕගොල්ලෝම විරුවට මැරුවේ. අපේ විරුවට අපිට මැරච්ච මේ මිනිස්සු ප්‍රභාකරන්ට අදවත් අවිල්ල මේ පාර්ලිමේන්තුව මං කියනවා අපේ දෙයියෝ කියලා. හේතුව එකම හේතුවයි එයා අපි වෙනුව මැරුවා. දැන් මම කියන ඕගොල්ලෝ රෝගන විජේවීර දෙයියෝ කියලා. හේතුව ඒගොල්ලෝ ඕගොල්ලෝම වෙනුවට මැරුණා. හැබැයි ඕගොල්ලෝම Honorable Ramanatha Aruchunan, your time is up. තප්පර 26 මම ඉවර කරන්නම්. එතකොට ඕගොල්ලෝන්ගේ වෙනුවට මැරිච්ච රණවිරුවට ඕගොල්ලෝට කොන්ද පණ එකක් නැත්තම් 159ක් දීලා පාර්ලිමේන්තුව ඇතුළේ ගියාම මේ රණවිරුවෝ කියලා. එහෙනම් කවුරුත් නඩ දාන්න බෑනේ. පුළුවන් නම් එක්කෙනෙක්වත් නගිටලා කියන්නකෝ ඒගොල්ලෝ රණවිරුවා කියලා. අනේ මේ වගේ තොම්බච්චයක් අහන්න එපා. මිනිස්සු ඕගොල්ලෝ කෙල ගන්නවා. මිනිස්සු තව පොඩක් යනකොට ගල් ගන්නවා. ඕගොල්ලෝ ගෙදර ගෙවල් වල ගිනි දිනනවා. හැබැයි ඒක මට කැමති නෑ. හේතුව දැන් ඕගොල්ලෝ ලබන හැරෙත් පාර්ලිමේන්තු ඡන්දෙ ඉල්ලලා බෙඩේ අවුල් වුණ තාපෝ ටීචර් විදියට ආපෝ මේ ප්‍රින්සිපල් විදියට එමෙ යන්න බෑ. එතකොට මිනිස්සු ඕගොල්ලෝට අනිවාර්යෙන් දඩුවම් දෙනවා. හැබැයි පොඩ්ඩක් හිතලා බලන්න. මං හිතන එකක් ඕගොල්ලෝට හොඳ දෙයක් කියන්න. ඒක හිතලා බලන්න. ඕගොල්ලෝ වෙරෙත්ත වෙච්ච පොරුන්දු ඔක්කොම ටික පුළුවන් නම් ඉවර කරන්න. ජැෆ්නාවල හොරෙක් අල්ලගෙන ඇවිල්ලා මේ ඕගොල්ලෝ පත් කරලා තියෙනවා. මම ඒක කතා කරන්න ඩොකියුමන්ට් එක ගෙනාවේ. හැබැයි මට chance එකක් දෙන්න කියලා ඉල්ලපු නිසා මම මේක නවත්තනවා. Thank you so much sir.